Your Royal Highness, Princess Angelika, Lātūfuipeka, Tuku'aho, High Commissioner of Tonga to Australia, Your Excellency and members of the Diplomatic Corps of Canberra, Miss Matilda, Paula, and traditional owners of this land and elders past, present, and future. To all our church leaders of the Tongan community of Canberra, Miss Elizabeth Pickett, MP, and our distinguished Tongan guests that present here with us today. Mr. Salis Yakaola, President of the Tongan Association of Canberra and Queanbeyan, Kula and the Tongan traditional elders, please allow me to extend warmest malolele to you all and welcome you all to Canberra Tonga Day Celebration of 2017. I am privileged and I am humbled that Her Royal Highness, our very own Royal High Commissioner of Tonga, graces today's celebration with her presence. And that you all allocate your time to be here to honor our Tonga Day festivity. I will be your master of ceremony for today. My name is Lātūfuipeka. I am the liaison officer for the Tongan Association of Canberra and Queanbeyan. Without any further ado, may we begin our program, and I would like to call on Miss Matilda House to officiate with the welcome to country honour, and to be followed by Reverend Moimoi Wanu to lead us in worship. Thank you so much. I too, as the member of our community of the Ngambri Ngunnawal speaking, I welcome you. I welcome each and every one of you. Her Royal Highness, Princess Angelika, Tuku'aho, High Commissioner of the Kingdom of Tonga to Australia. I am so proud and privileged to be here today, to be part of this beautiful ceremony
and to talk about the ACT Tonga Day celebrations, and what a wonderful day it will be to have so many wonderful children. They are the future. They are the future of Tonga, and they are the future of the land of Australia. And I welcome each and every one of you here today, and to bless such a wonderful time, and to praise always Her Royal Highness, that she will live in good health and with the most respect, that I say to her, welcome. Thank you very much. Taine princess kore pe mua ke o whanga tupe he talawhakatapu pe mo e talitali whiawhia ne whai embis Matilda House. Kai whai ki whatongia koe ni. Ko ilo pe ko tau aho whakoloa koe ni. Te ngā pe o lea. I'm quite aware ko tau tai mi. But for our distinguished guest today, this is what it means to be Tongan. There's no such thing as being late. It's God's timing if you are related to that concept. So we are going. I'll take a few minutes and whatapatupeki he tahine seukeka koe haisipe o liukawa. Kia ulaki fufua pehe ki he kaumata pule maafu pehe ki he kautaula eiki mo e kainga tonga kotoa heni pehe ki tau kau whakalangi ko kingoa ko mau tahe kau whaiwhekau e siasi Uniting Australia ko nau ke whai ki whatongia koe ni. Our distinguished guest, my name is Mau Mau. I'm one of the Uniting Church ministers here in Australia, work here in Canberra, but I don't have a congregation. So I'm honored to take this part to lead us in a very brief prayer. I'll say a few words. Before we sing, let me say that we are starting at the beginning. If you have a chance to look at our Tongan emblem, our coat of arms, you will find there words translated like this: God and Tonga are my inheritance. Koe otua, mo Tonga, ko tofia. Koe loloto ai tama uakiwha, na e whai ai hono Tuku'aho ki o lunga pe whai ai ai uraki lea koe ni a whio i pehe e tamatu i whie mau ke Tuku'aho ki o lunga ke o tua whika o luaki whika ua hono whonua pe pehe ke hono kakai. If you have a chance, as I mentioned, to have a look at our coat of arms, God first and country, Tonga, are my inheritance. That's why you will find everywhere at the beginning of Tongan occasions, you will find that when Tonga meets Samoa this evening, they will say a prayer because the king dedicated Tonga into God's arms and his people. And that's why I am here to lead us. I suspect ahoni. If you are dropping out and not understand what I'm saying, you know I'm saying in my mother tongue. So find someone to explain to you what I'm saying. Just be assured that I'm not talking about you. Koe talanoa maari hono tuku ki tau tolu I pou ono. He ko tui ko tau ahoni, o tau claim ko Tonga Day. O tau kamata aki pe. I concept na pehehe tui tukumu a Tonga ke otua. Peko tui ko euhoia ahoni. We claim our being Tongans and we are evolving tahine princess.
we are being highlighted in our differences. Kapau te mo mea mai ki he whukatonga, koe kolosi, o ku hanga he lanu hinehina, mo e lanu kulokula, o hange koe kune hanga whakaatalahi ai kolosi. If you are an artist, when you look at our flag, Tongan flag, our being different here in Australia, if you look at the cross, there are other colors that highlights this cross. And that is part of our Tonganness. We are evolving, we are growing. That's why lipstick, we are allowed to being Tongan in a different context because that is who we are. Pakotui ko me aia na mokoi ki ai ai uraki fa te tau he vai himi. Ta ko vesi hono wa o kutala mai tamatonga tu o ngā ue. This is a challenge way beyond immemorial that we are carrying. Tongans will be different everywhere, and we need to reclaim that. And in our coat of arms, the first king of Tonga dedicated Tonga to God, and we need to claim that. That's why we are allowed the Highness princess to be ourselves. In an Australian context, and if philosophers and sociologists are right, which I think they are, and culture is a moving, evolving, growing phenomena, then I think we will continue to grow the Highness princess. The tautup hairstyle ke vari go offer. This is part of us reclaiming our Tonganness. Pag mauinga ia Palestine, o tua mo Tonga ko tofia, mauinga maupeke fa eta lot, ta Highness princess, malo e mai mo aola. Pag tui ko ho si fine matu am ho si matu ako ni ka wai ka taklotu, mau fia hono whakailonga i ahoni ko Tonga Day. I'll better shut up before someone says to sit down. Mo mea ki olonga, ko la ki punake, tau hiwa pe he ki vese ua, whaia te ki lotu no, pe ahua mai e tamai he wani. Mea ki olonga tau hiwa. O guiari haki i whonoa, o kutui o seni, na ikai ke mau o tua, na e masiwa helelei. Hallelujah, ko monu iai. Tamatonga tu o ngā ue ho'okoloa ke whakamono. Lotu ki he eiki maupe, ke ne poupou ki he lotu, o malui atu pau.
whetau lotu mau whawhetai atu o tua. Ko e ofa au fuatoa e awhiona. Pea ke fie kāinga mai ai kia te ki mau tolu. Huelo e ulaki whā o hake ki mau tolu ki o lunga ki o awhinima. Whawhetai o mau loto ko e whalau maari a tahine princesi. Whakakoloa ai Tonga Day i Canberra mo Queanbeyan e akoini. E ki lau maari o mai haiwi e mai mo aku whai i Australia. Ma lotu mai Palestini, pe heke si kāinga Tonga, o mau fia pe ke whakakoloa ho mau monu, i he lau ho mau tonga seuke, ka ku mau tupu pe mo hohoi, i he whanua morikoe. Ai aha koe ni o tua mau no atu ka lau maari e, tā paki whakataka mau tolu pe mo Matilda Elder pe heke he mau kau distinguished guest. Whakatātāhu nau taimi ka nau mea mai ke mau kawhataha i e whakawhiwhia i ho mau tonga e a koe ni. Ko iu e o whai ka te mau tolu e o tua, ko ho mau tonga, o ki ai e mau ngā ue ke whai, ke mau mo ui, pe mau tupu, pe mau lotu. Whakahake e mau ofa ke ho mau tui, o e ki mo e kakai pe hamu mau whunua. Tari a loto mau whai, a e toenga o e whio i anga e aho koe ni, mau te kakak peke a whiona. Mau whai pe a lotoni, e hua ka pe o sisu kalais ka ko mau whamu ui. Amen. Matema atonga hiki tue tue, aho e ni aho e whakatete. He kungolangi tau aho no whinangalo, he matema atonga ki holoto.
Malo apito mo kata ki amia kilalo. Tuku'aho fatu. Ki ngoe kakala. Hau o ngahi tau tangata. Kei whatakau pia matala, pia manongi, he waha apure anga. Kei mauluta, ai whau. Koe meri no ke tauhi ke mau. Tuk ke whatap ke o tua, he tau loto ngā. Whatapu atu, ke he lupe o to ngā, he tau kakapa. Tahine, Princesi Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho. Whatapu atu, hi fofua pia mokula. Tu mua ke whai e maalari ke kamata, ka whawhe i mua ai Palestini, he maaholelei ke ka taki mai o tuku e tāpuaki o e hoa ilo koeni. Malo. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for all the provisions that you have given us for our celebration today. We pray because of the food and the drinks have been prepared for the occasions. We pray that you bless them and nourish them to our heart. We pray and ask all this in Jesus' sake, our Lord. Amen. Your Excellency, Tonga High Commissioner to Australia, Her Royal Highness Princess Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho. Diplomatic commissioners, as well in Canberra, ladies and gentlemen, I would like to extend my humble appreciation for taking time out of your busy schedules to join us in celebrating our National Day. I would like to thank you sincerely to Matilda House, for your beautiful welcome to country. I would like to call on Salestia Kauola to give the welcome speech. Salestia Kauola is the president of the Tongan Association. Thank you. Tulo wat laki fufua kula. Kai atamu mo pangai ke whakakato whatungia mo whaihano tari o e ngawe ahkoen. Tapu mo e awhio ai tolu tahai o tua, o ke tauloto Tonga. Tapu mo e tahine Princesi Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho. Tapu ki he kau whakawhangalangi. Watapu makehe ki he kakai tu whanua o e mai whanua koe no tau iai, kakai o e nganawol. Pepe he ki he hawhai whikau, hamatapule,
au sia to ai kautahi whanau o tau lonuku hen I a koen. Your Royal Highness, honoured guests, ladies and gentlemen, I will do the welcome partly in Tongan and partly in English. So I will start with the Tongan version, and hopefully I'll remember to speak in some other language later on. Koe ahoni o ku whakawhiawhia au pito. Taina princess, mau ngoi. Whia lahi pia me mau loto kotoa. Ai langmari a wheituona, ke talirei a whakatangi. O atu koe uhi, koe whakaukau, ke tau whakawhiawhia. Tau whakataha I mai ho tau kai ngā. Ia aho ke tau malari ai mo tau whiawhia whakamanatua a ho tau tonga. Neongok tau he mai ki he whanua muri, tau nofo I he whanua who'ou, ka ku tau to'o mai, ai kona mai e tau ki I urunganga whakatonga, pia ku koe hui ngai nei whaia whakatangi. Koia ai whakamalo loto honga ia mooni, whafofonga atu ki kāinga tonga, ai mau whiawhia lahi au pito. I ho mea mai o whakoloa e ahoni. Taina princess o ku kau whakataha e ahoni, ai tau tupu. Kau whakataha e ahoni e ngahi sias kehe I Canberra. Kau whakataha e ahoni pia mo e kāinga a ahi mai, me ngahi wahe kehe. Pia ku whakawhiawhia au pito hange ko e malangana e whakahoko he whaiwhikau anehu. O ku tau pore ko hui ko tau tonga. Ko iai ai talirei a wheituona, pe ki he kau whakalangi, ki he aho koeni, ke kamata a koe fuafua aho eni o tau kamata ai whamanatua o e tau aho Tonga Day, pa koe Tonga Day whoki, koe ahoni whoki, ko hangau mō mea I koe aho pe whogeno e konistu tone na whamon huawhai ulak wha, ki he konistu tone, pa ku tau maua e tau e tai nā. Neongo ko tongana e matuai, kana e hawhei tau lalo e tama, o ne whake tau e tai nā ki tau tolu, wha ume konistu tone, ko uhi ke lava ke tau maua to tonu ai kakai, ui ai whaunga pureanga, pia pehe ki he lao ki he kere ki tonga. O ku whalute kotoa ia I loto I he konistu tone. So, ko iai ai talirei ki mautolu, pia mo I whiawhia lahi pia me kāinga tonga, o mo mea mai ahoni ke tau kau ngā whiawhia. Ko ahoni ko ahapeo whiawhia. O ku tau kau whakataha haini pia mo e fuafua whafonga tonga ke he wharearea, Elizabeth Kicket, whawhiawhia au pito ku iai ai kau ngā tonga, o ku nau lava mea, pa ku nau whailonga I ho tau tonga I he wahi whanua koe ni. Koe polokalama ke aho ni e kai ke fuoloa, ka ku tau whakamalo pe, hangoe ngahi lawe ki mua, o ki ai kakai na nau tokoni lahi mai kai ke ulau hingoa ko hina toha taha. Ka ku atu ai whakamalo, ka ki mou tolo ko toa pe, I he tokoni ko toa pe, ko mou whai o lava ai aho koe ni ke kamata. Pa ko tui e hoko ati he kahau, pa te tau toi laka miha tuunga taha, ki ha tuunga toi lirei ange, e hanga tau whanonga he kahau. Your Royal Highness, honoured guests, to briefly summarize what I've just said, I'd like to welcome all of you to the Tonga Day for 2017. This is the beginning of the Tonga Day here, the first inaugural Tongan Day, and we hope it's going to be enjoyable and memorable for you. Our apologies if there's any delays in the proceedings, but we are quite honoured that you are here. Special mention of the President, Mr. Abel, who is the second councillor in the presidency of the Canberra State for the Church of Jesus Christ and the Latter-day Saints. Thank you very much for allowing us to be here today in this great place. It's much appreciated. So
And with no further ado, I would like to welcome all of you, and I hope everybody have a great afternoon. So help enjoy yourself. I'll pass on to the MC to continue with our programs. Thank you very much. Ofatu. Tahine ka tak whamoremore. Koe whawhalanglangi eni o mea mai ke tōha tau koloa e taimini. Mahalo au pito. Tap moe a whio ai tau tahai o tua i a tau loto o Tonga. Tap mo whaiwhekau mau monu mo haa taki loto. Whatap mo haa mata apule. Whatap ki ho kau ngā tala whikau lahi. Me ngai whanua e Pasifiki o nau mea heni. Whatap mo Palestini sa lesa kau ola. Pea mo Tongan Association of Canberra and Queanbeyan Incorporated. Whatapu ke kautaki o ngai community Tonga. Pea mo tangata i mo whewhinei whanua o Tonga. O tau katoa mai ki Queanbeyan he awhaafu o whani. May I firstly acknowledge the traditional owners of this land and elders past, present and future. I would like to acknowledge the presence of my fellow High Commissioners and Ambassadors as esteemed members of the Diplomatic Corps of Canberra. Thank you all for taking your time to be here at the Tonga Day 2017. Mr. Salesa Gaola, President of the Tongan Association of Canberra and Queanbeyan, and his committee members, and to our distinguished church leaders and eminent community leaders, ladies and gentlemen. Today is a special day to Tongans across the globe, not only because our Matema Tonga team will battle it out against the Toa Samoa at Hamilton, New Zealand in a few hours' time, but because the Tonga National Day falls on the 4th of November, and it is marked in Tonga as a public holiday. It is also observed as our Constitution Day, dating back to 1875 when King George I enacted our Constitution under which our kingdom was founded. The founding of our Constitution saw the creation of our coat of arms and the inscription of our national motto, God and Tonga are my inheritance. It is therefore significant that we are reminded again today of the importance of Tonga Day and how it binds us in our allegiance to our homeland. It is also pleasing to witness today the presence here of our talented members of our Tongan community of Canberra. I thank you all for your diligence, excellence, and well-earned achievements. I am also privileged to be here to witness the collaboration and cooperation within our community to make today a reality. Ko awha historia ani. Ko uhi ko e tau whamanatua ai hokosia ai aha o Tonga wafta fitu I e kolomua o kontineni tini. Hange ko lea oktaka ko tau katoa ki Canberra. Ko e awha whanuan o Tonga o whangamanatua ia I Tonga, ko e aho o konistu tone I hono whoaki, I e uluak whaa siaus tupo uluaki, I e aho whaa o Novema tahawal fitnima, pea mohono whatu o eta moto, ko e otua motonga ko hoktofia. O kua mau ai maa whana make. Ko uhi ngā lahi o e tau whakatahataha. Ko e tuunga I e tau mahu inga ia, mo e tau pole pole I o tau Tonga. O pehe ai whakamalo ke komiti, I hono whotutu ai polo kalamani. Pea mo ki mautol kotoa o tau kau whakataha mai, whakamalo at I e fua whatongia whaafu ofa, ko uhi ko ho mo lau kau aki au tau Tonga. O ko tala monu at ke mo mau ha au fia, mo
o monu ia I ahoni. Pea ke hoko hoko atua I pe, a o mo pole pole, mo lau kau aki a ho tau tonga. Mana tui mau pe ka inga tonga o Queanbeyan. A eta mata I koloa mau inga taha, a o tua mo tonga kok tofia. A whetokoni aki, ngā aue whakataha, whaka apa-apa, lototo, mamahi I mea, mo ui mā te aki, lototo o nunga, whewahe aki, hanga whakatoki lalo, whewhalala aki, tauhi wahaa, wheweito kai aki, moi whekoe koe I. Ko ngahi maka koloa eni, ke tuku I loto ko e tamoto, pea ke tuku loto I o tuptupua. O hange ko hiva manakoa o e ahoni, a tupou loto aniu, mate maa tonga hiki tue, aho e nia o whakatete. He mate maa tonga ki o loto. Ko ia I Queanbeyan, mate maa tonga ki o loto, mate maa tonga ki tūloa I pe a tonga, pea ki tūloa I pe a hota tonga o tuptupu o whātu. tapu pa moe fuka o kei vilingia I e taua. Tau kau whakataha he maalari o e aho mahu inga ki he Tonga. Holo pe ho mea ta hine. Kai tuku mua ke u pūke ai whainga maari e koeni. Ke whakakakato ho whatongia ua kouna ki ai I e aho katoanga
oi aho koe ni. Roa ki fufua ka uma kula. Ka tulo watu. Pea mo whamore more pe. I he to'o whatongia oi aho. Ka uhi ka pau kuo iai hano whautunga. Kuo fuoloa pe ai takamuri ai komiti. Ka neongo ia koe kamata aeni. Pe kuia ia e tua mirie ki e hoko atu o e daunga i fua whatongia i e kaha una. Tau whawhetai ki e o tua maafi mawhi ko i hui pe ko e ne tauhi lerei. O kei lau maali lerei ai ai tahine princesi. Ko e talawe kaulahi o Tonga ki Australia. Princess Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho. Tau whawhitai korokotoa pe. Ko i uhi ko e loto maa whana. Pea moe loto tō. Kone mao. Ka ne lawa o mea mai i aho koeni. O kau whakataha mo tau tolu. Ai kāinga Tonga. I Canberra i he aho koeni. Ki whakalangilangi i. Mo tau whakataha kotokotoa mai. Ki he kolomua o e kontinenti. Ki he whamanatu. Ai tahai aho mahu inga. I he historia. Pea Moimoi ai Tonga. Mooni, au bito, aho me ata hine. Koe aho, mahu inga ini. Ki e whanonga, pea Moimoi ai Tonga. He koe aho, na e whai ai, aho tau vete ange. He koe aho, na e hangai e haa mo he ofo. O whaki, ai tau ataina. Whakamooni, pea whakapapau i ai konistu tone. Ke whai aki hono tauhi, o e kakai o e whanua, pea mo e pure a ngā whoki. Ahoni, o tau, e te au whaango fulu ua, ai ahu mahu ingani. Pea tau whawhetai kotokotoa be, i he tau i heni e aho koeni, o inasi, i he koloa mahu inga kua tō, pea mei he whakalangi o e aho, koe mooni o mooni. Aho whakamanatu mai kia teki mautolo, ai aho mahu ingani. Whaatapai kina pē, koe aho e konistu tone. Ka koe mooni, au pito, aho mea, ho whakamaa ala, na mo ke hanga whakamahino ke teki mautolo, lahi au pito. Ai whahinga o kai ke fuk mahino ki ai uhinga e aho. Kai whawhetai, kua ke hanga whakamanatu mai, pea ke whai aki aia, ai fia, pea moe kātoanga o e aho koedi. Pea hoko atu, i he anga o maunofo, i he tauhi whamiri, pea moe fua whatongia, o kwhai i he kolo koeni. Mea te pū, koe kahau, o e whanua, pea moe whanau, ki mahino ki a teki nau tolu. Ngahi, aho mahu inga koeni. Taine princess, mahino pe, ki a teki mau tolu, o kai ke puri a te koe, ai mau whetau tui, o kwhai i he kolo e kini. O mau lau koloa, mo lau tāpuaki, koe hui koha ngahi whainga maari e kotokotoa pe, kua ke kapa mai ai, o kau moe kāinga, ho kakai i e mau whakataha, o kwhai i he kolo koe ni. Koe ngā au e kwhai he Palestini, pia pehe ki he komiti, o mau turi pe ke whakakakat, ai ngāhi whatongia, o hange koe mea kua ke tokanga ki ai, ke tauhi, a mau ngahi whatongia ma mawha ki o tau whanua tupu anga.
Pea e whai ia, fōu i anga o e tau nofo, i he koloko e ni. Ko longa i whānau, o kou fia ke whakaha, o ki ai, ai ako rea whakatonga e ua, i he koloni. Ka koe whainga maari e ia, pea moe mea mahu inga, ki he toka ngai o e tau whānau, a rea pea moe ulunga ngā, ke ua na amore. Koe tau tupu, na toki osi atu i he ngahi wike kua hiri, ai polokalama tokoni, na e tokoni e pule anga, ke tokanga i kina, ai tau tupu, pia kau atu kia i a ngahi mātu a, i he anga e tau tauhe, anga e tau toka ngai, anga e tau ako i e tau whanau, i e fu ātakai whaingataa, pia mui ātakai kehe, mi o tau ki whanua topu anga. Ngahi polokalama ia, kuo tokanga i kina he Palestini, kai umaa ai komiti. Koe hou e ik whawhine, o hoko atu pe, ai nau ngahi polokalama, tau te whito, i he ngahi siasi. Pea, kua mea ofa ki he Palestini, ai mi sin tui e ua, ke tokoni, ki he whaifatongia a haa whawhine. Kou amanaki pe e aonga. Ka koe ngahi whatongia ko ia, koe o hake mau pe, i he mau ngahi whakataha, ai nau whakaamu, ki a watu, ai nau polokalama, ki he mo uilerei, pea mo e tokanga i kina, ngahi mea kotokotoa pe, a haa whawhine. Koe hou e tangata taini princess o kui ai pēa ngahi whenga anga o tokanga ki ai komiti kui ai komiti tenisi pēa koe tenisi lue pē kai ke lava whai halere o kui ai komiti tāpulu pēa o kufu whakalotolahi au pito ai pōpou ai Palestini mo komiti tokanga pēa aha wawe maini kui ai hakau tāpulu le rei. Kai fok ke ngalo, ho ma i moa, ai klapu akapulu ai malau, pea aku kei tuu pe mo i lau, o tari ki hawhatongia i e ka hau wawe mai, pea hange ko ho lawe, koe amuange pe nai hawa hawhahinga ho timi, ki he mate maatonga, ki tokoni i, ai tau timi i Nusila. Koe whakaafe ia, o whaiat whafofonga atu ai Palestini pia moe komiti. Kou lawei, ia ngāhi whafonga fo ou, ia e kakai te kiu lawei. Ka koe whakahoko at pege mou meai, koe ki komiti koe ni, kono pataloni, koe tahine princess, o mea he ni he hao ni. Ke komiti koe whakaamu, ke whakamaa opo, ke tānaki, pe tau ngāwe loto taha mo ngāwe whakataha. Pe hange koe whakaamu kone whai he a koe ni. Ke tau lawa ai o tariui, pe tau tokoni ke tau whanua tupu anga, i ngāhi ngawha whatongia kotokotoa pe. Your Excellency, Your Royal Highness, Princess Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho, High Commissioner of Tonga to Australia, and also the patron of the Tongan Association of Canberra and Queanbeyan, members of the Diplomatic Corps of Canberra, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor and privilege for me to stand here and respond to the remarks made by our guest of honor for today, Princess Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho.
as it has been mentioned before, Your Royal Highness, we are very grateful and appreciative of your being humble and accepting our invitation to be a guest of honor in our celebrating 2017 Tonga Day with the Tonga community of Canberra and Queanbeyan. On behalf of the President and the Executive Committee and the whole of the Tongan community of Canberra and Queanbeyan, we are very delighted that you join us to celebrate this important day. As I mentioned before, today used to be known as the Constitution Day, but it is very important that we celebrate today on the exact day, the 4th of November, which is the day that the Constitution was introduced to be followed and to be heard by the country. I do hope that everyone here will enjoy the rest of the program for the day, and may the blessing of our Lord be with us all in our celebrations. Thank you all, and lewa lewa malanga kautawat. Malo. Tahine whamol mōre peto e pe a guest speaker ua ki he kauhoalea koe hoatani. And I would like to invite Alopi Lātūfuipeka to do your speech now. Can everyone hear me? Okay. A little bit higher? Okay. Thank you for the opportunity to speak today. Your Royal Highness, members of the diplomatic corps here today. It's nice to see many of you who I hosted in Tasmania recently, and also to the members of the Tongan Association of Canberra and Queanbeyan, Lātūfuipeka, my uncle, and the other kainga who are represented here today, and guests from Canberra and Queanbeyan community also attending. May I first take the opportunity to acknowledge the traditional owners of the land that we meet on and pay respect to elders both past and present, whose contribution to us as a community and the land we live on is ongoing and enduring. And Matilda House, it's very nice to see you again after many years. Matilda worked with my uncle Maile, I think, a long time ago, and so it's very nice to catch up and see so many faces. I should apologise to all of the Tongan community here today for my lack of Tongan prowess in terms of language, and I do apologise for that, but unfortunately my Tongan is about as good as my Polish, which is non-existent, so I hope you'll bear with me as I just say a few words. Can I thank you for the opportunity to speak on this day, and one which celebrates the Tongan nation and its place in the world. I'm particularly humbled as I very much sit in the shade of my late father's legacy and standing, not only as a respected churchman and an academic, but also someone who provided community-based leadership in the various Tongan and Pacific Island communities, whether in Tonga, Papua New Guinea, where I grew up, or in Australia here. And it was wherever he was a part of those communities. I was asked to talk about both my own thoughts and experiences that might have lessons for a younger generation, but also some thoughts of my late father's legacy and what he dreamt about in terms of the Tongan community and the Tongan Association. I should mention that my father was a founding member of the Tongan Association for Canberra and Queanbeyan, and they used to meet at our place in Garran. I can't imagine this group meeting in our place in Garran because it's a lot bigger than it was.
But Dad thought it was a very important thing for the community that it established something that was a bit more formal than we'd had. The Tongan community had always been there and had always been participating within its group, but it was something that to have a voice in the community and to have a voice within Canberra and the Queanbeyan area, it was useful to actually have a point of reference and a point of engagement that allowed people to come together and actually be part of that. I thought I'd just have a few thoughts on my dad's legacy and his thoughts. And what he really did focus on was a few key things. And they're not everything in terms of what he looked at, but they were important to him. And the first is that culture is not static. The second, to build on strengths and learn from weaknesses. The third, to adapt to change but remain true to who you are and who best you can be, then to be the best that you can be. And fourthly, to always try and put others before yourself and give voice to those who may not have a voice or are not being heard. Firstly, on the point of culture not being static. Culture, as was talked about in the discussion earlier by the pastor, is a living, dynamic thing. And my father used to say, if culture needs to be preserved, then perhaps it is important to do that, but may suggest that aspects of the culture are no longer part of the living culture. And it's very important to acknowledge that and to actually understand that with change and with the sorts of things that come about because people are living in different circumstances, it's important to keep abreast of what that means. And always look at the current situation and make adjustments where necessary to ensure the community reflects the norms and values of what the society they exist within are, and while respecting and considering the past and what has come before, to also understand what is relevant today. In terms of building on strengths and learning from weaknesses, the Tongan community has enormous strengths, from the family to the church to the idea of Atonga. However, disunity and fracturing in all of these things can often be very destructive to the community and something which needs to be considered all the time, and something that's very important to have as part of what the community focuses on, and look at ways in which to bring the community together constantly and to remind the community of how important these things are. Adapting to change and remaining true to who you are. And that was something that is quite important and was an important thing for my father, who, when he came to Australia initially, felt very much that he had to be in the mould of what Australia expected of him, and when he was studying here. When he went to Papua New Guinea and lived in Papua New Guinea for 20 years, he really took pride in actually being Tongan and wearing the tauvala and the vala, and he did that for the rest of his life. And that was something that was very important to him, and something which he felt represented what he was himself and what he represented to the community. And it was something that he felt should be part of the community and part of understanding who you are. So it's with pride that I also wear this today, even though I don't wear it that often at work. Lastly, in terms of my dad's thoughts, I was always thought, as a churchman, he always said to always think of yourself, think of others before yourself, and to give voice to those whose voice isn't being heard. Service was at the heart of what Dad envisaged for the Tongan Association in Canberra and Queanbeyan. Service to both the community, but also service to others as part of building a bridge between the Tongan community and the broader Australian community in Canberra and Queanbeyan. At the same time, looking at ways to build a voice for the community, representing the unique contribution that those who identify as Tongan and those who are of Tongan descent may in turn also have a voice and a presence in, than was perhaps the case
in the past, more than perhaps was the case in the past. From all the things that I've seen from recently, from the Multicultural Festival to the community broadcasting and all of the activities where the Tongan community presents its face as both a strong and proud community and elements of the multicultural Australian story, we have very little to worry about on that front. I think that we have a very strong presence, and it is very good to see that my father's legacy is being there. Finally, I just will say a couple of quick words to the younger generation, because I was asked to talk about that and to just think about things that you may want to think about, and I'll wrap up there. But from my own experience, let me say to all of you, education is really important. Focus on education and lifelong learning in all that you do. It's very important to your careers, but also to your opportunities that you will face both here in Australia, but wherever you are in the world, but also within the community, and how you actually place yourself in the community and how you contribute to the community. Every experience is also a lesson learnt. I would say that many of you have known me since I was a very young man, if not a child. And again, we've all seen each other growing up in some cases, and we've all seen each other go through many experiences. I found it really important that with every experience I had in life, that I took on the lessons from that experience, even though some of them may have been challenging and may have been hard. But at the same time, by actually getting something out of it, you actually prepare yourself for a life in the future, and certainly take that on. In whatever you do, bring the best of yourself to the table. And that's one thing I would pass on to the younger generation. Bring the best of yourself to everything you do for the future, and that'll pay dividends for you. It really will. And lastly, understand who you are by understanding and respecting the culture and history of where you're from. You may identify very much as Australian, as I do. I work for the Australian government. I'm part of the Department of Foreign Affairs and Trade and work to represent Australia. But I do respect and acknowledge my forefathers and my history and my culture on the Tongan side, and I'm very, very proud of it. So with that, I would say to my daughters, take that on, and also to all of you, thank you very much. Tau whamalofo ki kia alopi, koe hui koe ngahi tuku tala kune o mai pa koe mooni au pito, ka pauheke ke tau hanga ka mata he ahoni, ahono whakavae, o e tau whanau i ki ke tau wahe wahe, e tau ngahi ulunganga whakafonua, pia e tō mui rewa ki tau tolu. Ko ia i tahine princesi, ma alope ho holo ho mea, o toe pe ai kespi ka taha ki he whiawhini, pia whai rewa ho whakamea i te. Thank you, Alopi Latu Kefu. I would like to call on you, Elizabeth Kiket, to say a speech for us this evening. Pe aku mo mea iko toa pe ko Elizabeth Kiket, ko e tō taha e ni ko me mipa wharearea e ni o e kakai Tonga. Pe mahalo ko e fuafua ura ki Tonga e ni ki Queanbeyan. Pe mahalo pe mo ngahi state ke he, ke iai ha Tonga e te tautolu e hu ki wharearea. Thank you. Okay, I'm just going to turn this, just pull it down. Hello everyone, Malo Lele. My name is Elizabeth Kickert. I am the Shadow Minister for Multicultural Affairs and also the Shadow Minister for Families, Youths and Community Services. I understand that I am the first Tongan and Pacific Islander to be a member of the Australian Federal Parliament as well as state or territory parliament. So it's quite an honour and a privilege to be standing and representing the Canberrans and also my fellow Tongan people. Your Royal Highness, Angelika, Tuku'aho, the Excellencies and your wonderful wives, thank you so much for coming here today to spend this special moment that we have as Tongans here in Canberra. I think it's a historical day because this is the first Tongan National Day that we could spend as a community.
That's quite an achievement. On this very day, 142 years ago, King George Dubois I enacted the Constitution of Tonga. That constitution had 3 different parts in it. The first part was the human rights of the Tongan people. Now you have to remember and put this into context that in those days, it was just straight after a civil war. So many of our ancestors were involved in that civil war. And so many of our ancestors died and bled and buried their deceased and their loved ones. So they probably had no hope in the future. They probably did have hope. But King George Dubois I brought hope and unity to the people of Tonga, and with that came along with the Constitution. And the Constitution of Tonga protected the people's rights. He brought peace and order back into the Tongan people. One of my favorite part of the Constitution of Tonga is in the human rights first part of the Constitution. I'm going to play a little trivia on you. I want you to have a guess what that might be. Tongan people love this because every first, yes? Very good, very good. And there is one day of the week that we can prove to God that we respect Him and that we love Him. Yes. On Sunday, yes. That's right, yes. So in the Tongan Constitution, it says, keep the Sabbath day holy. No businesses should operate on a Sunday. King George Dubois I brought that on because he was a convert to Christianity. I'm grateful to participate today because it allows me, and I'm sure it allows all of you, to reflect on what it means to be a Tongan. I'm sure we would all love to be in Tonga right now and celebrating our loved ones and with our loved ones. Better yet, maybe most of you want to spend it in New Zealand watching the game between Samoa and Tonga. But I'm grateful that I could be here today in your presence, celebrating what it means to be a Tongan outside of our homeland, Tonga. I'm grateful for Melinda. I was sitting next to and welcomed us into her land. And when she said that, and every time I'm at an event where the Indigenous people welcome everybody into their native land, it touches my heart because I know when I'm in Tonga, it's a sacred land for me. And I'm sure it's a sacred land for each and every one of you as well. So when I'm in Tonga, I would like to welcome the visitors into my ancestors' land. And so I thank you from the bottom of my heart for making us feel welcome into your land. I'm grateful to be a part of this wonderful day with each and every one of you. And I hope you enjoy the rest of your celebration today. And thank you again, distinguished guests, for taking your time out of your busy schedule for being here today and to celebrate this wonderful, special day for all of the Tongan people. Ofa atu, and God bless. Māloa pito tahine koe lawai e ngahi rea ki he whiawhini, pe a koe amanaken ke mahoko at ki whameite o e aho ni. Thank you, ladies and gentlemen, for bearing with us today. And we are about to invite you to enjoy some dancing that we have prepared and in appreciation of your coming to join us in our Tonga Day today. Thank you.
au pito na mo toki mea mai eni foki ki he ko iufen ai siasi o huhu i. Aia koe siasia o he maaholelei, pea koe ki mua atu ai koe iufuia ai siasi koe ia o e tonga koe nistu tone. I he taimini o tau mo amanake mo mea mai eni ki he kauwhaiva ia ai siasi koe ia o e mo uifo ou. Malo au pito. Go!
pumo e a fio a Sihova i aho o Tonga. O ku tau maringi mai e ne ala o wha me he tau kakapa. O ku mamao atu he kirikilua he otu whanak ke nā. Kai ho ata hono masani i ngā tai moi hāwhui moana. Pea pā mawawa hono langi langi, tuu he fufu mea. Tapu moe hei lala tu utaha o e apiko vila. Si kakala hingoa o e funga tuf mahina. Koe e malata o e ahi moe vunga. Ka koe lupe o haa maafu, mohono taua. Ta ahine talawhekau lahi o Tonga ki Australia. Princesi Angelika Lātūfuipeka, halai walmata aha Tuku'aho. Whakatapu atu ki a kula, mo uraki hifofua. Whakatapu atu, mo whaiwhekau na e ana e wholofola, tok tapu e aho ni, mau monu, mo e kau muiwaki o e wholofola. Ka tapu foki kia Elizabeth Kiket, ko e fuafua whakafofonga wharearea Tonga ki e kontineniti. Pehe ke kau whakawhe whakalanglangi o i ngahi whakafofonga pureanga ki Australia ni, hono kotoa. Ka tapu mo i kau tangata i whanua, mo i whiwhine i whanua o i kolomua. Ka tapu mo i sola, mo i vulangi o tau te fua he aho Tonga. Ko whakahoko he kolomua o Australia Queanbeyan. Tahine Princesi Angelika Lātūfuipeka. Ko e ahoni o tatau hono mahuinga moha lula koula ko fono aki ai sia sipa pea fisiki hono huelo o hange ha fere i safaya pe aku holo no fo i hau atea i he tau ta fori a maui fusfonua ne o ngai tuu ai pala maui he tau kakapa kai whawhetai he tau taiola na e whai he matangi lepa. Holope ho me a i he langi tō whiwhepa. Mo o whakahawe i he niu tu tolu mo i whitala ngā. Kai whakangofua mai pe ata ki ho ki whinimontua. Whekauni. Kei tongia ai whatongia o isia ko mata ki moana. Ke whakahoko atu si e mauloto honga ia pe mo whakawheta ia. I ho whakakoloa ai aho o Tonga i he kolomua o Australia. Haka he langi ko tau ai whatawhata mawhana. Pea tau riki ai vai ko ni tō wā. He kua malama i he whungafonua, mo otu kine kina, otu kaweinga, kai utu fia si haapai veu i ho o mā i moa ola. Whawheta i tahine, si o mau whakakoloa, ho o a wheitau lalo, mo e whatu ofa. Tahine princess, o kai ke unga, pe puri, aha o mā i moa, e ngahi whatongia mawhatuktuki. He kua ke siu alai moana, he whakawhea utaki, ai whia maa wiwiri ho kakai. I he tapa kotoa mo ui. I he lotu, i he ekonomika, i he whakatau aki, mo he whewholau aki. I he mo ui lelei,
I he mau ngā ue, ta moi whainga maari he sipoti foki. Whawheta I he kukei holo pe whala mao Tasmani. Kene hi foaki mai ha monu mo ha tapuaki. I si o maa I moa hiki whanua, koe prinsesi, tala whikau lahi. Pe hange koe taka, ai lea aku taka I ho whanua ta ahine. Kai pe ai manu vai vai, I he whaangota, ai lurutai. Ta ahine Angelika Lātūfuipeka. Ko hai tene fofola, ai ko loa o langi. O kutala e he sioti a kaha no masani. Ko misteri a kui kai lava hano veteki. He kutala noa ki he eseni o nofo he vani. Fang mana o halai val mo he ofo. Halai val mata aho. Ke whakame ite a uta mo lalo. O kukei manongi ai sisi o utu fui o no na e tui kako me he whanga wharikpako. Pea no o loto I he funga vei tatalo. O tuku kaunga I he sia ko vei o ngō. Seuke koe whai anga ia e mauta alo. Vai ko hiwa, pea mo vai ko puna. Funga mohu e wha, mo whala o ata. Tuku mua na a hou hou, ai kolo kakala, pe e hala koa, oku ikai ke toe e kea. Si I tulu mafua, oi api ko ua lewa, hake anga, o haa takalaua. Tahine Lātūfuipeka, koe ametisi, moi sia sini, oi nofo a kolomua. O ke ai whakamālolo ta honga mo oni ki he tonga kotoa ku mau te fua heni. He kai keu whakalau hingoa ta ke tō pia ke mamahi. Kai tuku pe mua ke o tua mafi ke ne whai tau pe kina mo whakalahi mai ha monu ia I he whai patongia kafa ko mou whataki. Pia tau e langi o e aho tonga. Pea me ite, ai vuni walu e katoa ngā. I ngai whaiva fia, pea mo whakaholo mamata. Si o mōwongo sia kai teke e langi e tau mata I koloa. Seuke, si I lupe. O kukei kapapuna, he wama. Koe mau lotu ia, ta hine princess, Lātūfuipeka. Ke langi maa, pea moni moni tonu, si o maa I moa. Whakamore ala na ako iai, na kui kai ke iaha. Ha mau a usia, kai ke mau maa usia ai nau kakato e feitu una. Ko tau kakapa ho mau loto ke mau ohifo e mahina. O ia we ai fetu ngingila o ngahi palanite o e vavaa. Ke whakafotunga atu aki e mautua ofat ke feitu una. Tahine princess, te mau kunima pe ki he misi o kukei viringia. Ho mau whakakoloa ko hifo me he feitu una. He koe lauia ai kai vai o I taukatea. Koe turi henga pea moe kuku kaunaka. Ke kumuni koe tau mata I koloa. Pea no o potu aki ai wha I ka vei koula ko ke mea aki. Ko ai kona I ho o maa I moa kotoa. O fisi ki tua I he melino pea moe ofa ai feitu una. Tuku mua ke utatau atu e mau whakatua. Koe ngalu tuku e ai whakahau I fua hau kāinga. Ka aku kei tuu pea la atu pua. Pea tau riki mo e vai tafe o e whakakuonga. Ka iai hato no o e to whatongia. Pea ala munuka I ho kakala hingoa. O mua na melemo si matang taka. O tau ta fori I halatai ala mo e funga moho e wha. Ko e pare tua mo e ka apani ki si o mai moa.
lewe vai malanga tua whātu. Ko le peke u whangai whātapu ta Hine Princess kai tuku ai rewa ke whai whakaosi. Ho mai mua ahon. Ko kore ke whatapu ke awhio ai o tuatai ha mai. Tapu mo e Hine Princessi koe whakawhalangi aho. Kula pia pehe ke a uraki fufua. Koe whakatapu mā o lunga nei whai ake tau whio hi e kamata anga. Pia ko kore ke whamalu atu peai. Ka tā mua muau ke whakakakato e whatongia. Whakamao bobo e tau whio he aho. Ko lawe i pe o mā uloloa. Ka kou whakatua atu e ki vesi koe ni me tohi whakahino hino. Ia uraki mo te wahi whaa vesi walu. Tala noa i apostolo ke tala wou koe ni. Nanu une pehe. Koe ngahui o sino o ku aonga pe ki he mea si. Ka koe lotu mo o ni o ku aonga ia ki he mea lahi. He o ku whonu tāpu aki i he mo ui koe ni. Pea mo i mo ui ka hao. Whamau bobo aki a kainga Tonga. Ai whiohi. Whailonga i o tau aho. Pea mo i fie o tau iai. E nei tāpe o tau uho. I he mea koe lotu mo oni mo i apasia. Pa koe apasia o tua. Nei langi mama o ki ai ulak whaa. Ke ta mui aki. Ke au ki ho takuanga. Ka pai toi. Mi o i whakafoki. Ai wasi o taimi. I kai ko Tonga ko toa pe ke toi whiri. Pe ko whe ai alunga e iai. Neonga e tatupu masi vai. Kai te tatoi whiri pe ke ta hoko ko Tonga. He ko ta ulunganga whakatalu talu. Ai tauhi mo ui whakaapa-apa. O ku haia i ho ta whaunga. O ku ta whakaapa-apa ki hou e ki. Mo ki nau tolu. O ki he whare o e tui. Ka koe whakamanatu ia. Ke ta omi ai ulunganga whakaapa-apa ko ia. Ke whaia kia ta pasia o tua. Hange ko ta ui mo e himi hota whonua na ngau e aki i hota aho he ahoni. Tamatonga tu o ngau e hota koloa. Ko veta koloa. Ai whakamalo i ka ai apasia o tua. Ko ta koloa e ke whakamonu. Ke ta mui aki atu ia. Ke au ke pāanga ngalo taimi. Ke tau lotu. O tua maasi koe mautamai tai ngata e a Fiona. O ku ikuna e ngau e aho koe ni. I he ke resipe pa moe whai totoka pa moe whai whaatu i ai a Fiona. E ki uhape a fotu e lau maari e le rei ai ta Hine Princess o Tonga. Ka koe tala whikau lahi ho mau ki i motu. Whanua tupu a ngā. Ke whanua hauni. O tua aku mau whawheta i lahi e ikuna e ngau e aho koe ni. Tonga ko toa pe, mau lau kau aki e mau hoko koe Tonga, he koe whinangalo e a Fiona. O tua e, whai tāpu e kina e tāhine, whakawhalangilangi o e aho. E re ngahi vi sone, maa i moa vi sone, ke o tumotu anga o wha, mau kore, ke whakaola mi langina. Pa moe Tonga ko toa pe, kau taula eiki, kula e, pia mo uraki fofua mo haa mata apure. Ha tau i whanua, mo Tonga ko toa pe. O kai koe mau hau ko hinga koe whunga waka ko mau kau ai. Ka koe mau hau koe hinga koe whinangalo e a Fiona ke mau hoko koe Tonga. E ki tau kakato e ne tahte mau. Visone aki ai ke aho o Tonga i he hoko mai he tau whaou. Tala mai o puri e halau i kai ke haha mea. Ka koe a Fiona te ke whakauri ho waka o e Tonga pe i kai te mau lawea. Pai tāpua e kina kia e Tonga kotoa pa whatutu ki mau tolu i aho koe ni. E ki, ka tuku ai peke mau hoko koe kakai o ko apasia o tua. Mana tua atu e ongo timi, tena wainga. Tuke na mau e wainga fia o e fiafi koe ni. Ka tuke lang ia i pea Fiona. Ko ia mau lotu pa mo e mau whakawheta i lahi. Whai kotoa pe ia klaisko alo ka ko mau whamo ui e meni.
Pea koe keresi ai ko si sukalaisi o whalahi ai o tua koe tau tamai. Whiohi ono lau maari e maoni o ni. No fo ia i e he tahine princesi. Kau whakawhi kotoa o e aho. Mo tonga kotoa pe i he whiawhi koe ni. Pea o nā hiri kai whai beo tai ngata. Amen. E o tu